bahai tongbai ani khajane mare kiching song khakhlain rok jotona kaham kurung no tongna hine kai tini normal bage haina hai kwtal lifestyle video tui phaikha je bukhu khoroksa je Shampari Debbarma ni lifestyle video bo khoroksa actress Kokborok short film ni ungoi bo je short film khlai tongo a short film khlai mani a YouTube channel ni bumu hungke Borok film production a YouTube channel bo film khlaio te abono kani bo chini takhuk Subodh Debbarma official YouTube channel bo film dok khlaio te samurok khlai tongo abono kani bini Shampari Debbarma official ni bini YouTube channel tongo nga phaidi asa kokolak sara thangya tini ni video no chenglai siwan na jeng pulena saimolana chini bukhok Shampari Debbarma ni real bumung tama eba real name tama bini real name hungkai Shampari Debbarma no nickname hungkai Hampu bini asaimoni salaiba date of birth hungke 18 October 2004 bo asayo bini present age hungkai 16 year plus bini kamini bumung eba bini village hungkai Komalpur bini height hungke 5.3 feet weight 48 kg tabo sung saimolana bini favorite food hungke momo favorite Kokborok actor hungke Mithun Debbarma favorite Kokborok actress hungke bukhok biba jamatia bini hobbies hungke acting te traveling rok khlangani bo hamjago bini qualification hungke class 11 bo class 11 no poriwi tongo tabuk present no phali tabuk sung saimolana bini family member bini family o khorak busuk tong bini family o jotoi khorak buri ba 4 jona tongo arani bisingo bini ma bini babu tai bini munai chula khoroksa tongo tai chini bukhuk Shampari Debbarma jotoi bon nukhungo khorak buri tongjawo phali sung tabuk saimolana bo yaro YouTube channel entry eba first YouTube entry bufururi hingkai 2020 ni June talo bo first YouTube entry video first YouTube bini video upload ungkai ba short film bo khlaimani video ni bumung geba Kwtham Yaar Ôi con nhìn mobile mình đủ con pokai mana ra hambai babai de ben mung Shampari an mung pin ton bini hair color hingke black bini eye color hingke bo black no bini favorite Bollywood singer hingke Neha Kakkar bini Kokborok ni favorite singer hingkai Parmita Rina tabuk phari sung saimalai bini boyfriend tong kukrei bini boyfriend kri bo single burui no khaklai nok tini no video no nai belakana interesting ti belakana hamcha kana hai nok Tomwng no bukhuk Shampari Debbarma ni fan ngi tong hangkai o video no 1000 like supungri di ang o video ni bagai 1000 like ni target tonika te o video no norok chajagai tong hangkai norok ni mare kiching song ni thaniwo share bo khlai di Today, Norok takpuno Kokborok ni tech and entertainment YouTube channel no kwtal nai tongnai rok tonggi tong hangkai subscribe khlaina tapongri te bell icon sinana mo tapo khaina haino rok bai next video malai pinai jotona hambai bye bye